kuga manto ya siasa kuga manto ya siasa na nditirire ti manto ya dictatorship ne thirire na ndi antu iba watu aliyerefuka na ndi ti manto inya na kiama kuja kwa kiama kana kuja kwa mbi manto ya jathirire tukuia antu beringira mtu kulingana na sera igia kwendia tutuganga tukaringira mtu fulani no tuboke amagiki abi mtu neze atoe sera ciawe ungi okiama kiwe atoe sera ciawe nongi na tuja wananchi twathikira sera iu tukamenya kiantu bau beja bau bonde baturiungerete be bakiende ya sera ciao o mtu atwira atia na ndi we as the voters to decide aiji kama mtu achiumerie eje owe ejete wananchi bo bamuaga ibo bena kura na ibo bakamua ne byama especially Jubilee makosa yaraje Jubilee para batongerete Jubilee bareja na kadi ya Jubilee bakauga barienda bashemanya na bangi kienini lakini bareja pena rusavi owe takienini kusemania bokotire okashinda tondu ibejete bakimenya kuma Nairobi no baba kafikia nafasi ya kiama kiu nikio kona atongeria betu barabe na maoni jama nene bakita kweja byama byenge tondu kumenya bashemania batiumba baba bejete na kiama kya Jubilee ko ukirao ni mbumba kuuga especially Jubilee pategere bwega muno tondu bakeja na andu barabao na tayari andu bakitite bakauga atiri nibe kwenda kusenzia ko uketha mundu akeja na Jubilee na andu batiumwenda aka ationa nafasi hiyo ya kutongeja na kiama kya Jubilee twa matutu nini tukeja na tukatongeja tuja kuja byama bibieru oninko bwero kama tondu manto ja nomination yo jena thina sana mena we guntuona una chance ya kushinda indi jonto te cross na ndo bare anene kya mene ukethera yu no gutunywa chance yu ende manto ja kumira kwa byama bingi uninko bukaribisha sana kenda batu ja wananchi byama bibi kweja mena tegweteke kwe ketha nomination ye ketha nomination bibi kweja bibi yeru pare mbije bageta mwanka ndebene ara na ndebene mwanka ara tuna chance ya kudura antu bara tukwenda kwa in terms of nominations tiga byama bire ibije ina bingi tukwenda bibi bingi